Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Considering the disruption to the COVID pandemic on the economic and considering need to support the business to survive, though financial crisis, tough financial crisis is necessary to provide exit to borrowers. The loans which are not covered by cooperative societies till date under OTS scheme shall be considered under COVID exit. हे बरें आसा. आता interesting गजाल पळयात तुम्ही. Under this arrangement, rebate has to be given to the members for OTS who have availed loan from 2015, and the cut-off date of OTS scheme shall be 31/3/2020. म्हणल्यार कितें 2015तल्यान जे लोन घेतल्यात आनी ज्यांच्यांनी 31 मार्च पर्यंत लोन घेतले 2020 ते ह्या हातून कवर जाले बेसिक. आणि ही स्कीम म्हणटा विल गो ऑन टिल 31 जून 2021. ताका फायनान्शियल प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्यान EMIs बाउन्स जावंक लागलो, तो भरपाक पावलो ना. This type of genuine cases can be considered. आता जेणे लोन काढले 2015 क्रेडिट सोसायटीचो व्यापार कितें तुम्ही सगळे जाणात, आणि 2015 सालान लोनूच भरले ना, EMI भरलेच ना. हाऊ सच पीपल कॅन बी कन्सिडर्ड? म्हणजे एका वटेंतल्यान सरकार म्हणटा आपल्याकडे पैसे ना, आणि गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे HBA बंद उडयता. तेच सरकार दुसरे फतवो काडटा दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतल्यान की जांकां त्रास जाला कोविडा खातीर तांकां OTS करचे म्हणून.